yonke into emhlabeni ibusiness. So njengamanje uma ukuthi umzali unesifiso sokuyisa ingane university uqalile unyaka njengamanje ingane ziyathatha ema-universities iyise esikoleni at least iyokwenza Grootman into ezothi noma isihlele ekhaya ikwazi ukuyisebenzisa because Grootman because kuyahlupa Grootman ukuthi ume ngokuthi mina ngine qualification yawathi nwathi ebalekile sigcine siphelele emathabeni sikhuluma lezi ngisi sasifunda ezikoleni siqhakisima ngazo ngesimanga sokuthi imisebenzi ayikho kanti umuntu Grootman ona le nto yokuthi ngingayiqala into eyibusiness kanje akumele uzuye esikoleni kuphela ubona abantu esigibela amateksi abo bafundile iningi labo abantu esihamba indawo zabo abanazi esikoleni la awungiphi indlebe mntaka baba ngivusa ukholo lwakho asikaze sabonana but nginawe kulolu hambo akaze kubi solution ukuyikhunga ngentambo ngisho kubafundi baka matric emva kwemphumela yabo akusiko konke okwenza kahle njenge first attempt ngiyathemba usifundile isifunda hope you try again ukona konke I just hope that you don't lose yourself hlasimpu khona ngilalela don't know what to do next hlasimpu wena lobo ufunda under pressure uthi usabheka incwadi ngapha umntwana bekhalela nabazali bengasekho sakekho bekulekelela hlasimpe no baby daddy intswele yakhetha ukubaleka omunye hlampu uthika mezwe isimo sasekhaya sonke siyaza kucabangeke nje mawushawa indlala ngisho incwadi ayibhekeke mawuphuma ekhaya ungadlanga bazongiunderstand bazokushizila kwasemakhaya mayikhona indlela phinde esigele uyoqala kabusha uzimisele wazi usebenzele yakhe future uzama ukugwema zonke izinto esezike zakhuba I believe ukuloko kulandelayo ephepheni uzophuma namanje ngisasho mina ngumrapper wesizwe sonke umyalezo ukuthi uNkulunkulu usithanda sonke abantu abangilalele kodwa bangake bangikhonza makhono ngangizwanga lamagama newakhote yes sir thina into esicindezelayo imfundo kwesinye isikhathi i-right imfundo but iyasimaza akulula ukuthi ngiyofesa ka Checkers Grootman ngine qualification akulula ukuthi ngiyofesa enkampanini ethize engineering ngine qualification ethize angilula nokuthi ngize ngithi awuthi ngizame ukuyoba security noma ngibe icleaner la khona kuzoba lula mase kuphuma futhi ama-qualification okuzana ama-form la uku-apply khona la enkampanini eduze mengabe iphuma lama form ngi-apply eduze ngifuna nje bese ukubabonga angisho ukuthi right ungafundi but kuningi esifundayo kwabantu akade benganayo le nto yokuhlakana esikoleni kakhulu ngoba mengabe sebephumile labasuka khona baphuma beyithathe eGrootman sifunda kuningi khona imindeni eminingi namhlanje imiswa abantu abama security abantu abano standard 9 abantu abano grade 11 iyona eletha ukudla kunomuntu oyigraduate ozazi ukuthi ungcono odla ukudla okuletha umuntu onganayo imfundo ethe yabaphezulu membuka yena umbuke ngazi ukuthi ngingcono kunawe ngaleso sikhathi awunalutho uyacabanga ukuthi khona umuntu onokuthi mina ke ngishayele Uber ngine degree ethize ayikho imali ebhedayo leyo nto engingayisho Grootman yonke into ekhona emhlabeni ibusiness lomuntu othize so zifundiswa zakithi iminyaka ihambile khona sebephela lo 5 years sihlele emakhaya silo team ngokuthi khona okuzoqhamuka mengekho okuqhamukayo vuka ithatha